Mihango ya komathira mutongoria wa bururi kurano ithiite na mbere na kunyita thinga muthenya wa ira gikundi kia Uhuruto Express kiria kiratongorio ni mubungi wa Thaya Mary Wambui kiratorire kambeni cia kio mwena wa Moro. Makiria hindi ya mambura maya atongoria ni marodiye muingi wa Kenya ndukanatigwo na thutha hari guikiria Uhuru Kenyatta kura. Munini wake Wambui ni arakirire ngwataniro ya NASA kiuga matiri na agenda yothi wa nambere wa bururi. NASA ne motego ni murajigua kogwo muri atege andu a Kenya a Moro ni murajigua ni mukwenda gutegwo tondu gutire mundu andana yake na wa mugongo aikada Mathew ainire rwimbo akenyitwo agitũra igoti-inĩ onoyo atũra igoti haunega Mungu abariki. Mwena wake mubunge wa Gicugu Njogu Barua ni amenirie mwena wa mung'ethaniro akiuga marakorwo magitwarithia na mbere uteti ungihotomia githurano kia mweri wa kanana. Huyu jamaa anataka uchaguzi ukose ili tarehe 9 mwezi wa 8 aseme hakuna serikali halali ili apatiwe nusu mkate. Na sisi tunasema namna hii tumekataa mambo ya kuchukua uongozi through the back door. Sawa? Tuko tayari uchaguzi mwezi wa 8. Mutatokezea ama mnataka kumarwo? Ngwataniro ya NASA ikoretwo igiukirira kamiti ya IBC kumana na itua riayo ria kuhe kambuni ya Al Ghurair kuma bururi wa Dubai kandarathi ya gucabithia maratathi ma guikia kura.